nza ya nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka ucyase abahonia aiga ntubwate showroom asura chagwirigiriye amabati andonsialia utagite showroom yeto nigo ere enkale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiriya amabati yiga ntubwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebereriye kende kensi uraganie bagotebereriye company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwa mabwate yiga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari lero ase MRM showroom onyare kabo gokwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na
Muri Getembe TV togo saba okwabira soko bubutoka kwa Mario gikorendo bono botuko bo 15 na kabere mutinyino yo gatano mwaka no yigwekiri bubere 25 ekyonga weekend chinsa ibira senchira yo weekend korobo gatagati bumucyo bosongo nje buna botambe Catherine Nyaboga Wilfred Matundra kuri studio akabinera gonkonya ko eneke buna chibichana Mario yingo kirachira senchira yo weekend YouTube tonyore buna Getembe TV Facebook no tore buna Getembe TV oigo asimitanda yonsi yege jamii no gotonyora buna Getembe TV botambe twesemi twemanye na boigo twego kikaribu sana ase kyonga weekend asenchira ere yo wikirano Chinsa ibiri weekend togo chaka kurwase kaunti ya Nyamira abo abasai basegetire gutumika chinga kichiga buya anena mono ase koreta amaunchurira ase siasa na boigo uburai bwense ya Kenya korendo mwancho murigere ayonsi nigo araikirane onya basai abo bago chikonyora masisini kurwase kanisa na boigo abaibori babo mayigire yiga gose obosemi obo nigo bwabwa tokono mwana siasa ya mukurwase kaunti ya Nyamira asirieta Walter Chanua Onkundi oyokwana rero kurwase umuyiga bogosira amagachi kanisa yegi Adventista ekorokwa irama egotoke wodi ya Mawawa ebunge ya North Mugirango abo ase boigo omwemse wodi yo omoske Abel Mose aikirana ase omoyigo yo ase kokwana chinga kecho siasa chobora ibwe county ya Nyamira nigo cyabwatanze muna utomanya umuriko ito Fatgad Gisemba abasae basegeture buna baise gutumya chinga kechi bareneri bagabuya nabo bakoreta amaunchorerio nonyenase uburai kurende ayonsi nigo aranyarekane karorioka babwate amasisenio korwase abaibori obosemia uboiga nigo bwabwatukirwe n'umwana siasa korwase kaunti ya Nyamira omoske Walter Ongundi Chanua. Vijana wenzangu ya kwamba tuna nguvu kweli. Vijana wanakuwa na nguvu na huo ndio ukweli wao. Lakini tunataka pia tuwasikie wazazi wanasema nini. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi zile nguvu tuko nazo zinahitaji hekima na busara kidogo ya miaka. For instance, unatolega vile tuko hapa leo. Mungefurahia kama mimi ningetafutana na hao vijana tuseme mtu mmoja asikanyage katika hili kanisa. Mtafurahia? Magogere. Asenge tunyasae na endelea rola tulienze. Taligoyo? That's what it means. Itakuwa about the leader and look unto them from this county as a beginning. Egere to baisho sambense etotigare tojogitikira abana baito na bachukuru baito. Omoske Walter Chanua oyo ohorokirie erango yaye ase kerogo kebogavana bwa Nyamira nigo aira chinga kechiga na weyakera ekoko buna erenare n'ubumanyi boisaine ase mirimo ya serikali na igo aisekwe waribaga nabo agukora umuchandore imeye kaunti ya Nyamira. Kandi ko basaba mwensi abantu baito bari Nyamira iga mutwaro mure. There is a little bit of a challenge. That one I understand damn well. I am there. God, number one, 19, number two. And we shall control the winds that are causing this kind of trouble across the county. Chikura igowa kerwa ugambe bikosi ngaki yao ya ikire 2027 nyo kuambo governor. Governor nyaribu is going to retire. Tabu andike pindi kende na kubodi. Ege tutupande kwenye kubanga balisi na bafasto tange mokubanga mwalimu nchongo musani one tupange tomokora ceremony nene yoko mure tankabe council of elders yoko nyakotura urangirichanwa rero mu governor matebi twagakorera ngora. Ensemo yaye omo MC bwe wodi ejiga ya Mawawa omoske aberimuka ya Muse nigo anyora chinga kichingongu ekero ari kubwatuka enkwana yaye igoro yoburai ndia watera nga Chanua ba kwana na ngaba ingana mo koboko ka ukoli kipindi cha 2032 ndi tubona mwana 2032 ikayo 2032 baba mwariki Moga motoga betanya kan mutasa dola tore baka bentari amaina pia kwenda Chanua
Tanwano mwana mokomita ukobati onundi. Mwa como kwanera kogetutu. Oteto anjeto anjiko jigatomora igalo tumugialo. Tigakomeira tanwa. Chingaki echecho aba MCA banyamira basabirwe kuriya chinjira kubwamo na gutwara omorembe eryo gukora engusanano eyabirege kwenekiwa asigika egitambe egati yabo irinyare goika omoerio iganye mbire twara omorembe abaro bae kipindi cya batwezi imyaka ibiri n'enusu batabuke bajaza mwananchi abaigani usaba disco kuna wanu maitezi nyete budget korosi ya 25-26 ngabajire abantu batenga babajito mote na rwako PMS bataba yusinga ki bono rende abantu badusinga bakore bono rende bono kenki mugo jamu mwibwana ne kuna barai bari twake fitkura buja igo nyamira DRMS omaje bono kenyingima ige ukwano bobi banali wanyamira Hingo reporter getembe kurwase kanisa yeiga ya Adventista ya Irama yegotoka imeye wodi ya Mawawa ebunge ya North Mogirange County ya Nyamira Mchefatigad Gisemba Gisemba mbia muno ase oroboti oru na tutigarte ase county ya Nyamira nigo esegoti ya rurwe gocha saba ibori aborokia na boigo abarai kobwaterana erigo kinye ebirengo by'ekisemi imeyense Anyigani gakwano asomo yega bokuba ebyego aborokiwa bali bakora bya asa matemu y'ekirasi ye12 gose KCSE ase skuru y'abanyaroka ya Sironga anene mono ase omwako eta kokwana kero bayikira nabo nigo abo bisabye kisemi nabo igo omo county commissioner imeye county ya Nyamira Erasta Simbu nigo barure segeto nakoteba kisemi na chichoka kiranyare gukora obutaka kurwase binyoro nabo igo chifamira kiri abantu bakora omuyego yo nigo obagukorawa no mwarimu omwanene bwe skuru eyo omosubati Jane Nyanumba nase umuyegoyo igabo kuba bana egutwa nanene bali bakorete buyaso gotema ku mwaka uri etase class ye 12 muyego korekana se skure yega ya baiseke ya Sironga Girls umuyego nyara koba goikiranwa amaono mu county commissioner bwe county yega ya Nyamira Moske Erasta Simbui oyole ngomogeni omonene oyotogia enjira abana bega bakolie buya. I wish to congratulate you. You made us proud. Kulegana muno mwalimu munene bwe skuru yega Sereta Jane Nyanumba igo ashiringa niko bagendete ko koromukia asate bengo mubarobwa abana bu mwako yega nigo oro monene asibego babekire mini eyo batebere baratkunyara koba bakobe ko mukiri kunyara koba bakuyikiranya Nigeria ya moyo kogendera gotili abana abo bakogenda sa university. It would be the only school that took the highest number of girls to university. Over 800. Candidature is 1,114 girls with a set target of 9.94. We have prepared these girls. Asinsemo yo mwabisa olio wikimekiriyo kubarika bali ya Teacher Service Commissioner kurwase county ya Nyamira nigagendere ko bahaga kubakira ngambi yamuna abalimu asukubeko mukya igenda tebirenga abalimu abange nigo babwenete konyara ko babwego bakubeko mukya sokwe wo promotion. The teachers who work for this and the administration to promote excellence, let me thank you sincerely. And I believe going forward the best way of thanking the teachers is ensuring that the teachers get promoted. So where we have an opportunity, walimu wa Sironga Girls, we will ensure that you get promoted. Oigo nigamentre buna abana nabarabuni ngo bwente ko bamune chingekero chingia echimba chingia bunenchire ya moyo gokonya amagima bali mutyo asokobeke semi osio. Wanafunzi pia, as you go high up, discipline is key. I remember the principal telling you, the chief principal, that you live here with the grace, but also live with discipline. Live with your God, and everything else will follow. Malio yeni gabara ikurwase jingongo aho bagendre ko bakuburi kubatanamo nechi sukuru bunenchire yemo yo guchikina na bugukina chisemi eliko konyegesa kukia ankyo. Viongozi wetu tunataka
kualika mshirikiane nasi ili tuweze kukuza elimu pamoja, kwa vile elimu ndio kitu muhimu sana unaweza patia mwanafunzi ama mtoto ambaye anakuwa. Ingo ripoti rigataseni kia uwanje the kia Gatembe kurugi gasi skuriga ya baisika ya Sirunga ime ye county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara. Nigo kwa rure gochia somo MCA obokeire egotoka ward ya bokeire egotoka ibungia we not Mugrango e county ya Nyamira aserieta Joel Ombungi wesoke na kwerera abantu baye igatia magendro ali abereka guikirania gesaswete ya BCAU buno omu MCA we ward eyo okwana na Getembe nigo omwana siasa kubense meyu omoske Joseph Mikai ayerere buna nigo e ward ya abereke gotigara magega asa magendro aseboigo Joseph abakago kwanera umusanano egendete kwene kiwa abana siasa beka osasa ba MCB county ya Nyamira abo wikiraboni gabatarikera okoiwana kwabo kuboria omo MCB bokeyo cyo mbungi magana rais nayo rase county assembly eye mokoro bunge mashinani ni mobate budget chiweze imoko budget ni mukuira ese nginyo ndubwati bara ndubwati amalo nyageta cyabukira kipache kwa bedu cyo kwa chiro ntochiroji aya Oso kutarabona ekisage jibijana ukabeka chiwe 2.5 million tro chiwe sabune echo nire mugore chiwe seji chimwa ipira saka sebe bunge mashinani na mwatenga nero wone akoraba abanyamire gasi uri nika moranje monya bakorera abananchi abanyamire gosori mo korera abananchi babukire gosori inchuga abuna bana taka 20 ntogotagete asegode yetu yabukire inchuba kaiga otu explain ne budget mo idea for 2022 baka 2025 ona totebi chiwe singa ichire asinga nyo ni serikali ya bunge mashinani ni mbwate main pache ni mone gavana yuko sai ni chiwe cyaba mcyaso ni cyo kabana ndeme Nyamira ibo ndengo sabanga ntuna bakira mukorera tole abaye uri betongorera bare abane betongorera bare kene ngiyo ya kuruboke none kemaze ku 2022 sabiyo bora ibwa Nyamira yendana bataboneke nyalibo ali wanje karase ne GMC chichia bari ba moso bari elected babe komole mbese nje sigire Nyamira ya sari ya gida magendo bono tego ndano wende abai karansense bagambe barone kibakonye singe bijana ngoto itabire ibwate gasi kuna bona mbagora gitinga cyo koroshiba kiba rijyaga je ku contract cyangwa ikinyinge sana mbase ukibaza kiri bana wanje kibara gikore mu irinde bijana ya Kenya moske Professor Abraham Kithure Kindiki nigo agikiria barai gose abana siasa bali bakuganya chinga kichech campaign bamanya guika basayange nabo igo abangina iriko basaba chikura Kokwana moske Kindiki nigatebire nerebuya abarai bonse nabo igabana siasa guika bakenya chinga kichonse ange iri kuigwa ebirero byabo nabo igo okuganya kwa babunenchera yamo yoko bayikiranire amagendo buna bakuika babarira chinga kichira bakuriga chikura gose chinga kichech campaign. Hatuwezi kutumia vijana wetu ati kwa sababu kura imekaribia ndio unawatafuta, hata hujawasaidia, miaka 5 imeisha, kampeni imefika, unawapatia reflector ya shilingi 20. Akina mama wetu, tuko viongozi wengine ambao wako na tabia potovu. Unaangojea siku ya kampeni, unakuja unatafuta vikundi ya akina mama, unawapatia apron ya shilingi 40 wapige kura utoroke tena. Tumesema hapana. Wakati wa kusaidia, kujenga, kupanua biashara ndogo ndogo ni sasa, na kama sio sasa ni sasa hivi. Chaguani. Nimewaambia vile tumesukumana na maneno ya uchumi, kilimo, masoko na hata barabara ambazo zilikuwa zimekwama. Tumepata pesa, tutazikamilisha mpaka wakati tunaomba kura ya 2027 tutakuwa tumesuluhisha hiyo jambo. Mimi nauliza, nimewaambia ile kazi mahali tumeifikisha, na ile imebaki nimewaambia tutaikamilisha, kwa sababu tuko na mtihani 2027, MCA mtihani, MP mtihani, Women Rep mtihani, Senator mtihani, Governor mtihani, Rais na Deputy, si tuko na mtihani? Kwa hivyo nataka niwaambie, mukiona na kazana kusaidia rais, ndio kazi ya maendeleo ya Meru na maendeleo ya Kenya isonge haraka
ni kwa sababu sitaki serikali ianguke mtihani, na ile kazi nimepewa sio kazi ya kupoteza nikilumbana malumbano ya siasa. Ni wakati wa kufanyia wananchi kazi Meru na Kenya nzima. Mwancho muria wekionga enkwano iyo mukonyi bo murai wensi nere gochigotoira aso mutimo komo kemi studio kuri studio akabere togo chikogenda asi chituka toskare ngwira natore asigika getari getambe togendere ne kionga. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya segeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayenyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chebiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange ne duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwancho murigirira ase kionka entunda ya kabiri na boigo eyo mwere togendere gukomanya gati ari abere gakwene kiwakorwa imena isiko yorogongo rwensi ya Kenya na boigo imena isiko ya Gusii yo kabiri mukonyi bo murai bwense muskeri gati gashagwa nigo oyore bono omurai bwe kiamakirigia DCP gose Democracy for the Citizens Party nigo agenderere wakere kiamakiaye ekoko gukwana kuroka ngema ime ya Murang'a Gashagwa nigo agenderere komoche serikali ya Kenya kwanza nene mono omurai bwense muske Dr. William Samoei Ruto asatebire nigo ekageire buna nigo murai bwense agenderere gusegeta okorosi wa kwebyama ebikebike ebyo bikageire gocha komoita bunere Gashagwa kurase kiamekyo gya DCP alitaka kugawanya hii mlima ati Mount Kenya East na Mount Kenya West, na hatuwezi kubali kwa sababu tutaangukia mtego wake. Alikuwa amepanga kugawa watu hapa Murang'a, agawe Kiambu, agawe Kirinyaga, ndio watu kalie. Tukamwambia tumekuonea 18. Sisi tunataka tushikane, na ndio tumeanzisha chama yetu, kwa sababu ile ujinga tulifanya bila kujua. Tulienda kwa harusi na gari ya mtu mwingine. Sasa tuko na chama chetu cha DCP. Mnajua chama chetu? Nikisema DCP, mnasema sikiza ground. DCP! DCP! Na hiyo ndio chama yetu katika eneo hili. Alafu tutaungana na Wakenya wengine kutoka magharibi, kutoka kwa Maa, kutoka Kisii. Lakini ngome ya chama cha DCP ni hapa mlimani. Ndio tukue na chama kiko na nguvu. Tukue na wajumbe zaidi ya 150 ya kuchunga mambo yetu pale katika bunge la kitaifa. Tukue na maseneta zaidi ya 20 ya kuchunga mambo yetu pale katika Senate. Tukue na MCA zaidi ya 800 ya kuchunga mambo yetu katika county assemblies. Huyu Kasongo amepanga kuanzisha chama mingi sana. Kuna chama tayari kama ile ya Kuria, Moses Kuria, hiyo ni chama ya Kasongo.
ile ya Kionjore ni chama ya Kasongo, ile ya Kabogo ni chama ya Kasongo. Iko ingine anapanga 2 kuandikisha hapa Murang'a. Mkisikia chama imeandikishwa mpya hapa Murang'a ambaye CDCP, mnajua ni chama ya nani? Ni chama ya nani? Huyu Kasongo tunamjua sana. Hata anataka kutafuta vijana wetu awasimamishe marais. Ati ndio awapatie pesa agawanye kura yetu. Mtakubali? Waime omoske Onesmus Kipchumba Murkomen nigo arurege kurege tindi gocha saba na siasa bari bagendete kuigereria kibura ose bari barache kuigereria kibura buru anene mono asa bochori bore bose omwaka 2027 gokwana asa moyiga bwa matanga yamo ansemo ya Matisi ime ya Kitale. Murkomen nigo atelebe serikali nigo irache kuimokeria baraya bo saba na siasa bu igetambukiro igetindikeri chiko ase bono ayenekeria bakenya bonsi oburendi na boigo omorembe ase bochori bore moto mwaka 2027. Na mimi nimesikitishwa, kiongozi mmoja amewahi kuwa katika ofisi kubwa katika taifa letu, anaenda kutangazia Wakenya wote kwamba ati 2027 elections kutakuwa na vita kubwa kuliko ile ya 2007-2008. Mtu hiyo matamshi peke yake is enough to bar that person from holding any public office. Forget about impeachment and so forth. That just statement. Because watu wengi 2007-2008 walipoteza wapendo wao. Some people have never recovered. And somebody is promising violence kwamba itakuwa kwa hali ya juu. Na pia mimi ningependa kusema hivi. Kama wewe ni mwanasiasa, umeshindwa na siasa, umepoteza kiti, don't make it a national crisis. That is a personal crisis. Don't burn the entire country because of your personal political problems. And we will not allow. I want to assure you watu wa Trans Nzoia. Najua hapa tuko na kabila zote, tuko na dini zote, tuko na nationalities wote, kuna mpaka wazungu hapa wa kutoka sehemu mbalimbali duniani. We will not allow our country to go back to any form of violence, never, ever again. Hiyo haiwezekani. Not when Kipchumba is the Minister of Security. Not when William Ruto is the President of Kenya. Some people think that their personal political crisis is a national crisis and therefore people must die for them to occupy office. It will not happen. And we will not allow. And let me say this. 2007-2008 was a lesson for this country so that we can close all that chapter of violence. Only going forward, it will be about competition, it will be about programs, it will be about manifestos. Any person who will attempt, na county commissioner, na county security team, mtu anafanya mkutano yoyote, hata kama ni ya usiku, na mpango yao ni kuleta vita, don't spare them. Whether wako upande wa serikali, ama wako kwa opposition, don't spare any of them. All must be arrested and must be charged in a court of law. We will not. Murigerere gwikiraga bunongo twikire omwere wekionga chinsa ibera weekend asenchira byo bwikira no omwere korende nye ninchikwira nage yangoretera yomona yanda mange ase reyo bwikira no anene monokoro asense meria ya siasa nchenga Catherine Nyabuga Wilfred Matunda cross studio ya Kabere na boiga vira kariri na erore maigaje chikamera twensi ya moto akuganeri uborigereri borobuya asemero burionse gochikogo chira sembe na boigo toskari ngwira na tore imeiga iga chinsa inya na mona semese kionga togendere komanya na boyo kogo seme gatiari akendrete kwatika korwa imene isko yorogongo ruense. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingencho
au ayuare ye chikala au na wigo ayuiga bwata chi profile net gauges au bunabono mbabwata normal corrugated na wigo box corrugated aswigo babwata boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama bati alia aye chigage emeronge bire na isaro na isato mbabwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design babwate liga nikabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchane warrant na wigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone